словно святоха на чистейшей плоти, свобода выходит, как на сработи. Свет наша плыти, чистые росы, с плотью святого,
Отца и Сына и Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, подчас гэтай святой імшы мы молимся за души, терпячыя ў чыстцу. Нехай Бог усемагутны выведзе іх да нябеснага святла. Асабліва гэты час асаблівай ласкі, час перад святамі Божага нараджэння, каб атрымалі палёгку у сваім цярпенні. Молимся и просим Бога за померлого Станислава Лашук, першую гадавіну пасля смерти, каб обмытый крывёй Христа досягнуў жыцця вечнага. Молимся и просим Бога за померлого Ковалевского Мечислава год после смерти. Просим Бога за померлого Александра Ланкович и за померлого Леонида Гелену Бернарда Юзефа Ланкович, за померлую Макась Юрия, 30 дзён пасля смерти, за померлых Виктора Барташевича, Марту Виктора Мечислава, семьи Барташевича. Перапросим Бога за наши грахи, каб мы с чистым сердцем могли зложить гэту найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня на Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амен. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Усемогутный Боже, просим Тебе, ули в наше сердце Твою ласку, каб мы, познавши про занельское звестование утілаўлення Христа Твоего Сына, праз муку Его и крыж были приведены до хвалы воскрешения, праз Пана нашего Иисуса Христа Твоего Сына, який с Тобою живе, и володарить у едности Духа Святого Бог праз усе веки вечные. Амен. Сідайте. Читание книги пророка Исаии. У те дни Пан промовил до Ахаза такими словами. «Проси Пана, Бога твоего, каб дал тебе знак, ці глибоко от хлані, ці високо у гори». Але Ахаз отказал: «Не буду просить и не буду выпробовывать Пана». Тады сказал Исаия: «Послухайте ж, дом Давидов, ці мало вам, что докучаете людям, дык вы еще докучаете моему Богу. Тому Пан сам дасть вам знак. Вось зева зачни народить сына, и дасть ему имя Эммануэль». Это Слово Божие. Прийти наш Пан, володар он славы. Прийти наш Пан, володар он славы. Пану належит земля и все, что на ней,
Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Павел, слуга Иисуса Христа, покликанный апостол, выбранный для добровестия Божьего, якое Бог перед гэтым обяцаў праз пророков своих у святых писаниях, про сына Яго, які телом походзіў з роду Давіда і які адкрыўся як Сын Божий у моцы, паводле Духа Святости, праз воскресение з мертвых, про Иисуса Христа, Пана наша, праз якога мы атрымалі ласку і апостольство, каб у імя Ягонае зрабіць паслухмянымі веры ўсе народы, сярод якіх і вы, пакліканыя Езусам Христом. Усім, хто знаходзіцца ў Рыме, умілаваным Богам, пакліканым святым, ласка вам і спакой ад Бога, Айца наша і Пана Езуса Христа. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Босте возочней народит Сына, и дадут Ему имя Иммануэль, что означает «С нами Бог». Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тобі, Пане. Таким было нараджэнне Езуса Христа. Пасля заручынаў маці ягонай Марыі з Юзафам першым пачалі жыць разам, яна зачала ад Духа Святога. Юзаф жа, муж яе, будучы справядлівым і не хочучы зняславіць яе, хацеў патаемна адпусціць яе. Калі ён надумаў гэта, вось анёл Пана з'явіўся яму ў сне і сказаў: «Юзефе, сыне Давіда, не бойся прыняць Марыю, жонку тваю, бо тое, што нарадзілася ў ёй, ёсць ад Духа Святога. Яна ж народзіць сына і дасе яму імя Езус, бо ён збавіць народ свой ад ягоных грахоў». А ўсё гэта сталася, каб збылося сказанае Панам праз прарока, які кажа: «Вось дзева зачней народзіць сына, і дадуць яму імя Эммануэль, што азначае «З намі Бог». Абудзіўшыся ад сну, Юзеф зрабіў, як загадаў яму анёл Пана, і прыняў жонку сваю. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Сядьце, калі ласка, дарагія браты і сёстры. Як сёння зразумелі і з чытанняў, якія былі прачытаны перша, другога і трэцяга чытання, гэтая нядзеля, апошняя нядзеля Адвента, непасрэдна рыхтуе нас да нараджэння Езуса Христа, Сына Божага. Гэтыя Евангеліі і чытанні тлумачаць, што Христос быў з патомства Давіда. А што гэта азначае для нас, тых, якія паверылі, тых, якія хочуць лепей і глыбей пазнаць Езуса Христа? Мы ведаем добра, што Христос ёсць сапраўдны Бог і сапраўдны чалавек. Сапраўдны Бог і сапраўдны чалавек. Гэта мы ведаем здаўна, кажуць, з катэхізма, а мы павінны таксама добра разумець, што катэхізм гэта нішто іншае, як тое, што ўзята са Святога Пісання, праўды нашай хрысціянскай веры. Мы сёння верым, што Христос сапраўдны чалавек, і мы ведаем род паходжання Езуса Христа з дому Давіда. Мы ведаем пакаленне Езуса Христа з дому Давіда. Чаму так важна было гэтае пакаленне? Чаму аўтар Евангелія падкрэслівае, што вельмі важна ведаць, якога пакалення Езус Христос? Ён падкрэсліў, што Юзеф, бо Юзеф з пакалення Давіда. Назвалі бы сынам Божым, і дастаткова гэта было там, ці есть пакаленне, ці не. Бо прарокі, бо Святое Пісанне прадказвала, што Езус Христос будзе з пакалення Давіда. І Христос, калі навучаў, мы чытаем у Евангелія Святога Лукі, першае такое публічнае навучанне Езуса, калі ён зашоў у сінагогу, калі яму далі кнігу, ён адкрыў і вучыў з прароцтва ад Ісаіі. «Дух Пана на мне,
Ён паслаў мяне абвяшчаць добрую навіну. І ўсе вочы скіраваліся на яго. Христос неаднаразова гаварыў таксама, што Ён прыйшоў выканаць усё, што напісана ў Пісанні, не адмяніць Пісанне, але выканаць усё, што напісана ў Пісанні. То есть выканаць Слово Божие, якое было сказано ў Старым Запавеце, і каб данесці, каб растлумачыць Божие Слово, як патрэбна разумець у той новым часе, ў часе Езуса Христа. Христос таксама не адмяняе Слова Божага. Ён гаворыць, мала што гаворыць выканаць. І Христос неаднаразова таксама паўтарае, што так, Маісей пэўныя справы дазволіў вам, але ад пачатку не было так. Ад пачатку было вось так. Ён як бы хоча таксама нас увесці у адзінства з Богам, у той пачатак адносін з Богом, як было ад хвіліны стварэння свету. І мы пагэтаму, паважаныя, гэта павінны троху зразумець, чаму вось Хрыста мы прызнаём як чалавека, бо Ён выконвае ўсё як чалавек. Ён выконвае ўсе прадпісанні, не адракаецца, не гаворыць, што вось гэта я буду рабіць, гэта я не буду рабіць. Ён выконвае, папросту выконвае прадпісанне. Ён не гаворыць, што, глядзіце, вось гэта важнейшае, гэта менш важнейшае. Як для нас, паважаныя, есть 10 Божых прыказанняў, яны вельмі важныя для кожнага з нас. 10 Божых прыказанняў. 10 Божых прыказанняў ніколі з імі не можна дыскуціраваць. Гэта для спаўнення кожнага. Ніхто не мае права звольніць нас ад прыказання «не забій», напрыклад, да? Ну, вот гэты будзе звольнены з прыказанняў, гэты будзе не звольнены з прыказанняў. Ніхто не мае права нас звольніць. Не можам мы звольніць прыказання ні салдатаў, ні афіцэраў, ні генералаў, нікаго. Нікога мы не можам звольніць ад гэтага прыказання «не забівай». Поэтому абсолютно нікога. Это першае. Другое, браты и сестры, ніхто мы не можем звольніць ад прыказанняў «не поклоняйся другому Богу, кроме меня одного, кажа Пан Бог». Не можем звольніць. Не можна пакланяцца камусьці больш, чым Пану Богу. Я тут не пойду до касцёла, бо мяне там, я не знаю, хто, прэм'ер-міністр чакае, так, ці яшчэ хто-нибудь. Я по гэтаму не пойду до касцёла. Внуки приехали, ой, яшчэ боства одно есть, да. Дети приехали, я не пойду до касцёла, бо трэба ж іх у нядзельку выправіць. Это так, тоже, это яшчэ больш, чым прэм'ер-міністр, там, ці яшчэ што-нибудь. Разумею, ніхто не можа нас звольніць ні ад аднаго прыказання. Я ўжо не гавару пра іншыя прыказанні, пра адносіны бацькоў, про наше штодзённае жыццё, про наше сексуальное жыццё, про прыказанне не крадзі, не падманвай и так далее, не пожадай и так далее и тому подобное. Никто не можа звольніць. Ёсць касцёльныя наказы. Помні дзень святы свяціць. Кажа Божие прыказанне, у нядзелю і святы, у імшы святой удзельнічаць, у нядзелю і святы, у імшы святой удзельнічаць. Гэтае касцёльнае прыказанне было заўсёды, тысячы гадоў, сколькі касцёл існуе. Толькі кожны чалавек яго пачынае разумець па-свойму, дарагія браты і сёстры. Не толькі помні дзень святы свяціць, але мы ведаем пра пасты, пра часы, у часы наказаныя. Мы ведаем, што мы павінны пасціць велькі пост, кожную пятніцу мы посцім. Абавязкова гэта часы заказаныя. Мы ў гэтыя часы павінны выконваць гэта ўсё. Помнім пра споведь, што перад Пасхаю заўсёды павінны спавядацца. Перад Божым нараджэннем яшчэ дадаткова успамінаем, а перад Пасхаю обязательно трэба нам хадзіць да споведь, дарагія браты і сёстры. Ці вірус, ці коронавірус, ці яшчэ што-нибудь, ці яшчэ што-нибудь сходзіцца, але ж не станем перад Езусом Христом, пане Езу, я баяўся да споведзі зайсці, бо там коронавірус быў. Бо там гэты стаяў перад варотам, бо мой там вораг нейкі стаяў у касцёле. Конечно, это ж и такое бывае, конечно, дарагія браты і сёстры. Некаторыя там до касцёла не заходзяць, бо з кімсьці з католікам пасварыліся. Так усё ўжо, все, конец свята. Не буду хадзіць до касцёла, бо хтосьці там з католікаў у суд пашоў, можа не так гэта штосьці, вот все, не буду, ніяк, бо гэтакія католікі. Дарагія браты і сёстры, католікі таксама прыходзяць да споведзі. Чаму?
І ксёндз ходить до споведи, папа римский ходит до споведи. Чему? Бо все мы грешные люди, все мы идем по дороге до избавления. Ну, есть святые, которые не ходят до споведи, которым не потрібна сповідь, вони лічать себе за святые. А святий Павел апостол говорить таки, коли хто себе лічить безгрешным обманывая сам себе. Обманывая сам себе, уже грешить супроть себе самого нават. Коли человек себе лічить безгрешным. Бо і такі бываюць, і нема грахоў. Трэба, дорогие, поважаныя, у нас есть шмат магчымасцей, калі мы не читаем Святого Писання, бо Святое Писание кожны звернік павінен чытаць абавязкова, мы адтуль пазнаем, якое наше жыццё павінна быць. А калі мы не читаем, ну, есть, по крайней мере, молитовники у нас, молитвенники. У молитвенников есть про сакрамент споведи, почитаем про сакрамент споведи, прочитаем рахунок сумления. То есть вспомним все наши грехи, как высказаться, вони будут ходить за нами, эти грехи. Поважанные, грехи повинны быть вызнанные усе. Соромный грех, бессоромный, больш соромный, менш соромный, соромимся, боимся, стесняемся сказать. Ну, хіба, каже, пойду и скажу ксяндзу про все грехи. А то ж заўсёды хожу, а про один ніколи не говорю. Поважанные, это называется жарт над споведью. Вообще не ходи, вообще не говори тады. Бо за кожной споведью маешь додатковый грех, что обманываешь. Обманывать на споведи не можно. Это называется святотатство, святократство. Крадешь святое. Крадешь святое, ты потом у гэтым граху, у яшчэ страшнейшым приходишь, принимаешь тело Иисуса Христа и маешь яшчэ грех супраць тела Иисуса Христа. Бо ты саграшыў яўна, добровольно и свядома, бо сароміўся сказать. Ці яшчэ што-нибудь. Поэтому стараемся, калі перад споведдю заўсёды прачытаць гэты рахунак сумлення, каб чагосьці не завалялася, каб высказаць. Бо за іх будем все равно пакутаваць. Як не скажам ксяндзу, прыйдзецца, сёння молимся за душу ў чысту церкві. Сколькі я уже начытаўся на гэтую тэму. Як гэтыя душы пакутуюць за тое, што не вызнавалі тых ці іншых грахоў, забываліся нават вызнаваць тых ці іншых грахоў. Поэтому до споведи мы рыхтуемся, калі што забыли нават, пометили, потом бумажечку эту спалили, ці порвали на мелкие дробные кусочки, каб ніхто не нашел, поважаны. До споведи кожны з нас павінен аднесціся вельмі сур'ёзна. Бо ўсё за нами пойдзе, будем пакуль, як кажа Святое Писание, будешь сядзець там датуль, пакуль последняга гроша не аддасі. Кажа Иисус Христос у прыповесці. Будешь сядзець датуль, пакуль последняга гроша не да. Так просто жартом падыходзіць до святых справаў, ну, это несур'ёзна, несур'ёзная вера. Это, ну, такое, знаете, жарт мы чынім над верою сваёю. Калі чалавек падыходзіць вось так легкадумна да ўсяго, несур'ёзна. А што там будзе? А што там? А дзе там? А як там? Что там? Ну, не пойду в костел, ну, буду дома посяжу. Ну, и что скажу, что не ходил до костела? Ну, это с одного боку вера, а с другой стороны, так само, дорогие браты и сестры, вот справедливость перед супольностью парафиальной. Что такое справедливость перед супольностью парафиальной? Один парафиянин старается приходить, мы будуем, тем больше будуем костел, да, почти закончили будование костел. Один старается, приходит, допомагає, удзельнічае ў будаўніцтве, не то, что сам, нават фінансава дапамагае, другі там раз у год прыйдзе, ну там на тацу 5 рублёў кіня, ох, і велька уже, і потом будзе ксяндза пытацца, калі ўжо закончыце касцёл будаваць, да? Вот, калі ўжо закончыце будаваць уже гэты касцёл уже, а ці будзе там арган стаяць? Да. Скажу честно, будзе арган, ён $1 мільён стоіць, можна поставить. Добрый орган, нормальный. Это не дешевая штука. Ну, можно и дешевейшие трошечки, конечно. И, ну, приблизно, ось я так, может, трохи выпалю, але такие цены этих инструментов, это не дешевые. Наприклад. То есть, откуль достанется, а хай хоть откуль хоче летить эта штука. Хай откуль хоче. Поэтому я сегодня звертаюся для нас трохи, каб мы аднесліся сур'ёзна для нашай веры,
каб мы аднесліся не тым, хто можа што ходзіць вельмі часта да касцёла. Я ведаю, хто ходзіць вельмі часта, я ўжо ўсіх знаю абсалютна. Уже 4 года тут исполнілася. Калі 20 числа будзе роўна 4 года, як я сюда прыехаў у вашу тут у Столбцы працаваць і быць тут настоятелем. Поэтому, паважаныя, уже троху знаю людзей, бачу, хто ходзіць, хто не ходзіць, як не ходзіць. Так, спалохаліся віруса, так, гэта страшна было, ніхто нічого не говорыў, я тоже трошечки баяўся яго. Усе баяліся гэта, спалохаліся гэта, цяпер уже вроде бы нема чаго палохацца. А ўжо ўсё, вірус адвучыў троху людзей ад касцёла. Отвучил. Поэтому привыкаем, стараемся назад вертаться, стараемся не полохаться, лепей бояться зла, лепей бояться дьявола, не боимся Иисуса Христа, не боимся, поглядите, какой пригожий костел, поглядите, и кажут, и в костеле добрый, теплый, может человек спокойно прийти, спокойно помолиться. Только прошу одного, уголовная правда христианской веры, там есть такие слова, вельмі цікавая, одна із праўдаў нашай веры. Божая ласка для збаўлення неабходная. Божая ласка. Так, можна хацець, але калі Божай ласкі не будзе ў чалавеку, хэнці Божай, это вельмі цяжка даецца. А каб хэнць была, трэба неяк чуть-чуть заслужыць на гэту хэнць. Ахвоту гэтую, ахвоту да таго ці іншага Божага ўчынку. Треба просто Бога попросить. Боже, одари меня своей лаской. Одари меня своей лаской. Не только для того, каб до костела приходил, але лаской у моим штоденном житті. Бо нездарма наши продки говорили, без Бога не до порога, як кажуть. Без Бога сапраўды цяжка ў житті. Чоловік може пхатися один і наракаць на все навокал, а Бога не запросить у жыццё. А бегчы і крычаць, чаму гэта нікога нема навколо мяне, чаму гэта ніхто, і часамі на Бога наракаць таксама. Так запросите Бога у сваё жыццё. Скажите, Боженька, прийди в моё жыццё. Будь со мною в моім житті, будь со мною у тих клопотах, але, Боже, будь со мною. Не говорить потом, что не было Бога, а ты просил Бога. Не просил. Так а чого він тоді пхатися буде, як ти не просиш чоловіча? Поэтому звертаю вашу увагу на це все, і нехай Бог усемогутний дарить кожного, і мені, і вас, этой великою ласкою щирої віри, сапраўдної віри. Бо наша віра веде нас до збавлення. Нехай Бог нас благословляє. Амин. Визнаємо нашу віру, віру в одиного Бога, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, Зайца народженного, перед усіми веками, Бога от Бога, святло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, Сина судного Аису, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего збавлення зійшов з неба и утеломився от Духа Святого, Девы Марии, и стався человеком, укрижований так само за нас, при Понскім Пілаті, был замучений и похований, и на третий день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв мовляв раз пророком. Віру в один і святий католицький апостольський костел, визнаю один і кровь, для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Єсус, якого ми чекаємо, уже присутнічає серед нас і наповняє нас своїм духом. У
у гэтым духу узнесем наши супольные просьбы до Бога Отца. Молімся за святых хрысціянаў, каб яны падрыхтаваліся да неадходных святаў не толькі матэрыяльна, але таксама і духоўна. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за святога Отца, каб Дух Святы напаўняў яго сваім святлом у апостольскай працы. Цябе просім. Молімся за жанчын, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, каб шчасліва перажылі ўсе цяжкасці і спазналі радасць мацярынства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто сёння вымушаны працаваць, каб сярод сваіх заняткаў яны знайшлі час на сустрэчах з Христом. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за самотных людзей, каб падчас святаў Божага нараджэння яны спазналі людскую добразычлівасць і любоў. Цябе просім. Нас, Пане. Молімся за нас, сабраных на гэтай Eucharistии, каб прысце Божага Сына павялічыла ў нашых сем'ях узаемную любоў і еднасць. Цябе просім. Прошу Бога Всемогутного за души у интенции этой святой мши, молимся за души терпячие учистцы, просим для их избавления, радости життя вечного. Прошу так само Бога Всемогутного за померлого Юрия Макась, нехай Христос Пан одарить його радості життя, за померлого Станіслава Лашук, каб обмити крив'ю Христа досягнув життя вічного, за померлого Ковалевского Мечислава, просим для его избавления. И об избавлении молимся для Александра и Леонида, Елену, Бернарда, Юзефа, семьи Ланкович, и за померлых Виктора, Марту, Виктора, Мечислава, семьи Барташевич. Вечный отпочинок дай им, Пане, а святло вечное нехай им светит, нехай отпочивает с упокою вечным. Аминь. И прошу в таких основных интенциях так само помолиться от сегодняшнего часу, сегодняшнего свету, особливым чином, с упокою в свете попросим. Попросим Бога Всемогутного, моцно попросим Бога Всемогутного, Духа Святого для всіх, хто веде конфлікт в Україні. Нехай Дух Святий освітлить їх розум, їх серце, щоб зрозуміли, що робить. Молюся і прошу так само, і прошу за всіх несправедливо осуджених, сили, моці для їх, худшейшого визволення. Молюся так само і прошу за будівництво нашого костела дальнейшим, щоб ми завершили всі праці по костелі нашим. Прошу за всіх ахвірадавців, за тих, хто працює, за тих, хто допомагає нам, хто допомагає при парафії особливим чином. Нехай Бог благословляє кожному. Тебе просим. Всемогутный вечный Боже, який прагнешь збавлення всіх людей, выслухай наши молитвы, учини, щоб наши дни были наполнены спокоем праз Христа, Пана нашего. Аминь. Сідайте. Просим, прими,
грайце, грайце. Божа наша, Отча, проси, прийми, гети вино наші дари, пльом праці рук людських і плоди землі. Божа наша, Отча, проси, прийми, Божа наша, Отча, проси, прийми, Божа наша, Отча, проси, прийми, все, что было тебе моему житии, нашую радость, мой, працу и любовь. Божа наша, Отча, проси, прийми, Божа наша, Отча, проси, прийми, Божа наша, Отча, проси, прийми, гети хліб і вино наші дари, пльом праці рук людських і плоди землі. Божа наша, Отча, проси, прийми, Божа наша, Отча, проси, прийми. Молитесь, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог і Отець усемогутним. Нехай Пан Бог прийме. Так само на користь нам і всьому костьолу святому. Всемогутный Боже, а нехай Дух Твой, який своей эмоцией наполню на святейшую Панну Марию, осветить дары, что на Твоим алтаре мы складаем, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серці. Возносим їх до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Он нагадає справедливо. За правди годна гета і справедлива, слушна і збагавенна. Каб ми завсюди і всюди Тобі складали подяку. Пане святий Ойче, всемогутний, вечний Божа, праз Христа Пана нашого. Його предказували всі пророки. Дева Мати носила Його под сердцем з невимовною любов'ю. Ян Хреститель пророчив про Його пристє і обвестив Його присутність род людей. І Он дає нам ласку з радостю подрихтуватися до святого Його народження, каб знайти нас, коли прийде.
Повних удячності у молитовним чуванні. Тому з аньолами, арханьолами и с усими святыми мы обвещаем Твою хвалу разом с ними вскликаючи. Святый, 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 Богу всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей, Осанна вышиня, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна вышиня. Заправдуй, Боже, Ты святый, и справедливо хвалит Тебе все Твое створение. Бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действуя эмоции Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неоспынно збираешь народ свой, как от усходу солнца и до заходу, складав в имени Твоему чистую ахвяру. Тому у єдності з усім костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес, и спаслав на апостолов Духа Святого, прос Христа покорно молим Тебе, Пане, освяти моцаю Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны целом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Совершаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего прыся в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама яго цудоўнае воскресенне ў неба ў шэсці, і чакаючы ад другого прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім на дар Твайго касцёла і прыймі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Нехай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай, Богородицей Марыі, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми арханьолами Михалом, Рафалом и Габриэлем, со святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и усими святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою нястомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего пояднания принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым оцевать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим папом нашим Францишком, бискупом нашим Юзефом, с усими бискупами, усим духовенством и усим народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай с собой усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, кто власти Твоей дышов з этого свету. Милостиво прими володарство Твое, где и мы сподеемся быть, к разом с ними завсёды радоваться Твоей хвале. Праз Христа Пана нашего, праз якого дорваешь свет, усялякими добротами.
Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала праз усе, веки вечные. Амен. Бог так полюбил нас, что спаслал нам як Збавителя Своего одинородного Сына, тому осмеливаемся казать. Ойче наш, который несёт Тебе, святися во имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, Як у небе, так и на земле. хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, И отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от усякого злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заусёды вольны от греху, и захованные от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твоего владарства и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью, ки живешь и володаришь на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с Духом Твоим. Богу поможи, яки береш на себе враги світу, смилуйся над нами. Богу поможи, яки береш на себе враги світу, смилуйся над нами. Богу поможи, яки береш на себе враги світу, подари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаные на вечеру ягоную. Пане, Я не вартий, каб ти вийшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Дева, зачни народить сына и дасть ему имя Иммануэль.
прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Его Аллилуйя. Там, где есть плач, сердце зраненных, свое слово Бог дает. Там, где есть плач, сердце зраненных, свое слово Бог дает. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Его Аллилуйя. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Его Аллилуйя. Бог кличет нас к себе на Сион, где пребывает Бог хвале. Бог кличет нас к себе на Сион, где пребывает Бог хвале. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Его Аллилуйя. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Его Аллилуйя. Божий народ, переможно всем, уснявший руки до небес. Божий народ, переможно всем, уснявший руки до небес. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Его Аллилуйя. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Его Аллилуйя.
який покорний Бог. Погляди, який покорний Бог, і приняси йому дар серця свого. Скорися перед ним, пред Господом твоим, о нем поднимите ты, да решти все отдать, как соков нас принял, то нам всего себе дает. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і приняси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і приняси йому дар серця свого. Ой, меня ты любишь, не за то, что я добрый, али тому, что твое я дитя, дитя твое я Отче. Ой, меня ты любишь, не за то, что я добрый, али тому, что твое я дитя, дитя твое я Отче. Ой, меня ты любишь, не за то, что я добрый, али тому, что твое я дитя, дитя твое я Отче. Молимся. Всемогутный Боже, в Евхаристии приняли мы задаток вечного збавления, дай просим, как мы рихтовались, до святкования таемницы народжения Твоего Сына с тем большей побожностью, чем ближе надыходит свято нашего збавления, праз Христа Пана нашего. Амен. Святый Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай я вознішить Бога. І інших злих духов, які нас душу снують по світі. Амен. сядьте, коли ласка, дорогие браты и сестры, несколько объяв на этот тыдень. Наступная неделя, 25 числа, свята урочистость Божого народження у нас, 24 вігілія. Святая імша на протягу того тижня у Стовпцах і буде і рано, і вечором. Понеділок, завтра у 9 годин раницы, 18 вечера. Авторок, середа, четвер, пятница. И святая имша о 7 годины раницы, раратняя. И о 18 вечером з Адвента. У суботу, 24-го, о 9 године мша буде з раницы 24 числа, не раратняя уже. Рарата у суботу не будет, уже закончились, в пятницу закончится.
і вечарам будзе вігілія. У 19:00 будзе вігілія нараджэння Пана ў касцёле ў Новым Свержні, і ў 21:00 тут у нашым касцёле будзе імша вігілійная з нараджэння Пана нашага Езуса Хрыста. Но нядзеля прыпадае 25-го, нядзеля як нядзеля звычайная, як звычайную нядзелю імша і ў Ацэдзе, і тут у 9:30. Правда, о 12 године у нас так два святара есть, поэтому один ксёндз поедет у Сверинова, другие у Жатерова. Там будет так само святая мша. Потом о 14 године будет у Новом Свержні, и о 18 године будет тут святая мша. Вот. Это что тычыць недели нараджэння Пана. Конечно, я сочувствую школьникам, каникулы коротшие трошечки, в связи, что свята припадают все в недельку, поэтому каникулы трошечки сокращаются у них. Ну, что бывает, это раз там на несколько на 10 год раз. Ничего, да. Вот. Хочу сказать, что у нас калядные наведвания мы проводим зараз. І таким чином будуть калядні наведення. По вулиці Міра, дом 9, 19 числа, вулиця Ленінська, 99, перший і другий корпуси, 21, 22, вулиця Центральная, дом 1. Еще, поважанные, вот эти новые домы, которые сбудовали не так давно, заселили, нечто так, там глухое кутанку, как кажуть, католики не проявляют своей этой самой, может, кто есть в этих новых домах, я не помню, какие там номеры, и по какой улице, это Мучит Ленинская, кажется, так, вот там вот, это вот, новые, те, которые были сданы на вот в этом году. Так, я, коли ласка, может, вы там отгукнитесь до киоска, мы там, может, вам напишем спецкарточки такие, нехай бы кто-нибудь такой поактивнейший человек там расклеїв, і там перевіряти треба ходити, бо там же ж так, наклеїмо карточки, хтось такі доброчинця прийде сорве цієї карточки, але так, як приглядеться, хто там може знайдеться, хто з католиків у цих домах, щоб їм посвятити, поблагословити їхні квартири, помолитися з ними, з сім'ями, це було б вельми добре, познайомитися ближче, це вельми корисно було, ось запрошую дапамагчы ў гэтым накірунку, што тычыць вось гэтых дамоў, знайсці нашых вернікаў у гэтых дамах. Гэта першае. Таксама мы будзем хадзіць па вуліцы Падлесная, Прытыцкага, першы, другі завулак Прытыцкага 19 числа. У аўторак вуліца Варашылава, 20 Зялёная, Лугавая, завулак Лугавы. 21 вулиця Каліновського Купали, четвер 22 вулиця Белорусская. Вот, это с той стороны путев. Так, я постараюсь так само, я больше ведаю там те дорожки, все уже за 4 года выучил, поэтому я там постараюсь пройтись. Вось гэта што тычыць да святаў Божага нараджэння, мы таксама яшчэ да 27, 28, 29 наведаем некалькі сямей, вось некалькі вуліц, пастараемся, каб і па Божым нараджэнні, каб так троху у гэтым годзе, насколькі будзе магчыма, хаця я не ведаю, так каб хоць да Вялікага посту завяршыць калядныя наведванні. А то так троху, як один, так это было, уже лето наступило, а мне еще калядные наведывания были. Вот, поэтому скористать с такой магчимости хотелось бы. Я еще хочу сказать, что у нас у Ларку есть, можно набыть и оплатки, новый заповедь, часопись Аве Мария новый, 12 номер, наша вера, так само. И иншая католическая литература. Там сегодня нам привезли Бетлеемский огонь, скауты. Это огонек, это пломык, променчик, как это правильно сказать, пломычек.
Огонь запальваецца у гроце Бэтлеемскай. Ён запальваецца, наколькі я ведаю, шлях сённяшні прывозілі ў Вену, у Аўстрыю, і потом раздавалі там з Аўстрыі, перавозілі на іншых краінах Еўропы, і так даехаў да Беларусі таксама гэты агонь. Калі хто жадае, кажуць, што гэта як бы той агонь Хрыста, хрыстовы агончык любові, якую з той Бэтлеемскай гроты, з Бэтлеемскай пячоры нам перадае дзіцятка Езус, агенчык супакою, агенчык міру, агенчык надзеі, можам так сказаць. Поэтому так часамі і карысна ўзяць, каб, можа, у доме нашым пабыў. Вы ведаеце, чаму свянцоная вада, чаму гэта, так мы называем такія дэвацыяналі, гэта такія сакраменталії у нас называецца, не сакраменты, сакраменталії, пасвенчаныя справы, пасвенчаныя рэчы. Чаму мы ўсё гэта робім, гэта чынім? Ведаем, што злы дух мае доступ да кожнага чалавека, не толькі да чалавека, але і да месца. Нездарма гаворыцца, што тут, у гэтым месцы, кажуць, немагчыма жыць, такое пачуццё, як бы злы дух. І часамі нават прыходзіцца экзарцызмы чытаць на некаторымі месцамі, дзе былі асаблівыя месцы страшныя, дзе расстрэльвалі, напрыклад, людзей, дзе чыніліся вялікія страшныя грахі, там на тым месцы заўсёды ёсць прысутнасць злога духа. Зло прысутнічае. Расказвалі, што былі такія месцы, вроде бы нічога, ўсё, а трава нават не расце на гэтым месцы. Нема Божага благаслаўлення на гэтым месцы. Поэтому старайтеся в домах, не толькі, напрыклад, абразы вісяць, то нават не знаем, хто на тых абразах. Для чаго яны абразы вісяць? Паважаны, гэта абзнак прысутнасці Бога, образ Божы знаходзіцца, як мы на яго не звяртаемся, або звяртаемся толькі з матамі, там дзесьці каля абразоў бега, не будзе благаслаўлення. Гэта такі страшны грэх, паважаныя нават, подумайте заўсёды перад тым, як рот раскрыць што-то, і побач абразы вісяць. А потом будзем гаварыць і думаць, адкуль на нас усё бярэцца. Трэба з пашанаю адносіцца да святога імені Божага. Не вымаўляй імя Божа надарэмна, альбо пры святых абразах такія розныя слова чалавек вымаўляе, і ўсё прайшло так, як бы нічога. Свядою свянцоную пасвянчаем дамы. Нездарма гаворыцца такая прыказка, баіцца, як чорт святой вады, уцякае, як чорт ад святой вады. Поэтому, дарагія браты і сёстры, усе гэтыя справы, усё, што робіцца ў касцёле, усё, што благаслаўляецца ў касцёле, гэта не жарты. Можа, д'ябал часамі робіць з гэтага жарты, насміхаецца над гэтым, гэта бывае. Але ўсё гэта не жарты, это ўсё для нашага збаўлення. Поэтому вось гэты агенчык з гроты Бэтлеемскай, адтуль, дзе нарадзіўся Езус Хрыстус, таксама для нашага асвячэння, каб мы толькі хоць сколькі пабудзе, нам не абавязкова, што весь святы час, але хоць там некалькі гадзін, каб мы памяталі, што Христос нараджаецца, асвячае наш сваім агнём, сваім святлом нашыя душы. Я хачу шчыра падзякаваць таксама усім ахвярадаўцам, хто ахвяроваў на будаўніцтва нашага касцёла, асабліва гэтыя апошнія часы. Скажу шчыра, мы стараліся зрабіць шмат, і кажуць, касцёл преабразіўся, ёсць лаўкі, ёсць дзверы новыя, і яшчэ давязуць двое дзвярэй. Гэта, конечно, вы разумееце, што гэта ўсё не з неба ляціць проста так. Я дзякую за ваши ахвяраванні, мы разлічваемся за гэта ўсё. Мы стараліся, каб неяк Божае нараджэнне для нас было такім больш радасным. Мы прыйшлі, скажу шчыра, я не планаваў лаўкі, што ў гэтым годзе, я думаю, можа на той год, як зробім, то будзе добра. Гэта, кажуць, не 3 копейкі каштуе, гэта даволі. Але так сталася, што удалося зрабіць. Удалося. Это вельмі добра, я ад гэтага цешуся, што мы зараз у касцёле адчуваем сябе добра, дастойна, так, як кажуць, як у касцёле. Лаўкі есть, ўжо як у касцёле. Это вельмі добра. Это вельмі добра, і няхай Боженька благаслаўляе. Удзячны вам за ваши ахвяраванні, хто стараецца, хто дапамагае
пастаянна дапамагае нам у будаўніцтве касцёла. Вось, і, як кажуць, мы бачыце, што зроблена есть, і мы я дзякую усім ахвярадаўцам, нехай пан Бог сцеражэ. Я хочу тоже падзякаваць тым, хто дапамагае нам. Вось, паглядзіце, якія прыгожыя яслі зрабіў пан Віктор, збіў. Адзін практычна хадзіў тут і збіў іх. Упрыгожылі гэтыя яслі, ёлку паставілі. Хтосьці ахвяроўваў нам агеньчыкі гэтыя на ёлку. Поэтому, вось такім чынам у нас у касцёле і ёсць, і стараемся, каб было. І у класах уже ўнізу і дзеці займаюцца, пастаянна і катэхеза там вядзецца, і далей будзе рабіцца. Уже, можа, не з такімі аж вялікімі тэмпамі, бо ўжо тут такія працы засталіся. Вось, і Валера стараўся, эту плітку лажыў, чуть ли не до 12 до часу ночы сядзеў. Мы тут вось перад святым Фабіянам мы там стараліся, каб усё гэта так было прыгожа, як прыносілі святого Фабіяна. Дзякую усім тым, хто стараўся дапамагаць. І фугавалі гэта, пан Ян тут фугаваў, стараўся, каб гэта хутчэй, всё. І все акурат добра атрымалася. Поэтому яшчэ раз хочу падзякаваць і прыміце Божае благословление. После благословления адразу мы после кожнай старой святой імшы читаем молитву перед труною з парэжскамі святого Фабіяна, нашага ступніка Стаўпецкага. Пан з вами. Духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Зараз я в тишині подойду до Фабіяна, прочитаю молитву, а затем песня буде, хор буде співати пісню. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пане Єзу Христе, Збавца наш, напередадні своєї смерті Ти молился до Всемогутного Отца, каб усе, хто верить у Тебе, были одно. Май ласку прославить судами побожного слугу Твоего Фабіяна, який все своє життя у праці, терпенні присвятив тому, каб сповнилося жаданне Твое, каб настала одна учарня, один пастир. Просим Тебе, Пане, про заступництво Найсвятейшей Маті Твоей, королевы Ружанца Святого, верным шанавальником, якой был отец Фабіян, долучи его до лику благословленных. Амен. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеб. Дай нам сьогодні і отпусти нам провини наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як было спратвеку, теперь и за всюду, и на веки вечные. У имя Отца и Сына и Духа Святого. Амен. Песня.